Mlaleli siyakwamukela uma ngabe usanda kuvula umsakazo wakho akakalahleki kakhulu akakonakali kakhulu esikhulumayo nje isekuthenini ibalulekile leyo ukwazi ukulalela nokwazi ukuzwa nokunderstand ukuthi thina siphiwe imfihlakalo yombuso kaNkuluNkulu. So ngeke ngakuchaza ke ngaphambilini lokho ukuthi sithini masikhuluma ngombuso kaNkuluNkulu. Khona izinto esizaziyo abanye bengazazi. Ngikhuluma ngalaba ngoba uJesu mekhuluma la kuMark 4 verse 1 kuyale uthi ukhuluma nabafundi bakhe because kuthiwa yilabo abayishumi nambili abambuza kanye nabanye esingazi ukuthi bangaki abambuza ngale ndaba ngalomfanekiso awushoyo wadideka uma bengawazi umfanekiso ngoba uthi abangaphandle bachazelwa lento so that mezobe bebona bangabonisisi we understand uma bezwa kodwa bangaqondi manje yindaba nina ngoba nihamba nami every time yini ninga understand ningayazi lemfanekiso ukhuluma kuMark njalo usakhona uMatthew beseqalile naye esixoxela ngezinto uJesu bakade futhi baqala behamba naye but kunezinto kusanezinto abangazi understand now ngifise ngazi ukuthi bese ngathi ngabantu besifazane kulonyaka ka2017 mangabe sithi singabalandeli ake simqonde lwesimlandelayo ake sikwazi ukumuzwa sim understand and into ezosenza lokho ukuthi asifunde ebese siyafundiseka uma khona ofundisayo imi lapho indaba now ngifuna ukubuyela back ke khanyo kule yokuthi khona umuntu esifazane ofika azogana engakhuluma lento ngaphambilini but iyangihlupha ngoba abantu abakashintshi namanje kusakhona ama complaints uyafika uzogana ufica ekhaya ama in-laws awakuthandi ngalendlela wena olindele ukuthi akuthande ngayo but ayakuthanda wona kodwa wakuthandi ngalendlela wena olindile ukuthi uthande ngayo so ngizama ukutshala njalo kuba positive kwakho ungathi abangithandi nje ithi abangithandi ngalendlela mina engilindele ukuthi bangithande ngayo because emhlabeni ke fanele siqonde ukuthi akuzukwenzeka yonke into wena ngendlela wena ofuna ngayo nangendlela wena ocabanga ngayo.